มันลูเล็ดเลยตา B17 motovlog YouTube channel ก็เราล้อมเลยวักจูนี่voin hi ni som ni pakwa thariat sang ni som ni pathum Tuesday tlai dar khat le chan ve apel de hreta voina hian hei land owners association ten sarkar laka an lungoi lo na an lan tirna huna kan kal dona niya en lungoi lo na an lan tirna hun hi Government of Mizoram Environment, Forest and Climate Change Department Chimtui Pui Wildlife Division Longklai Office kota tu na hianin lungoi lo na an lan tir me ka thakhat don en lungoi lo na hin lan tir to sarkar lama tangin engma thu thar kha hmu tur lom lo ni ina langa tu chu voinia hian kan han bel chiang chin don ani he ko video hi abula tanga top thlenga min lo khir sakurin kan som ma sa che ni le ti hian hei land owners association lama tangin an hruai tu pakhat kan hmu fu lo maya ani hi zona tlema zong kan han zot don ania angen lungoi lo na level te pok ha an soi chuana rem changa khanin nei tai la a thome ka pu chi be ya chi be le ma saber introduction kamin han nei sakta che khongai ke hi RC loram puya kania Longklai District Land Owner Association ahian information secretary ni lai kani ni jon zona kan han in zot ngal mo me nga eng ti ka tangin nge KMMTP road le Mizoram Forest Office hi kharani danani ti khamin han thil ta che khongai in helai hi hunrei takata to hini compensation kan hmulo awang hian sarkara kan thiam to pha to pin nor thina akum zong phei chuan a rei to akum som le pali lai liam to amaro chu sarkar tangin kan duang te kan hmulo wangin pura na thiam bera kan thriat anga sarkar kan nor tan na hi chu August ni kap tun tha August ni kap khan DCF office kai thailo turin helai hian kan tanga chuti rol chuan improvement work kan ram chunga KMTTP road akwan leivung tla le leimin tolte NHIDC elina highway elina mi vung tlang chi te hi kan ram chunga khol manga clear kan phal lawa wang chuan kan block ni lowin helai kong hi automatically in ro su rawang te point in le lei tolte lo ma ain block ta ko thang lam te point har san te point tok na sa ni ti kan thri ro chu kan thil phu tang chi te sarkar mi ti ko tin saklo bangin hoi ni hi kan na thleng ani ani tak chu khalai khanin zo belna kan han nei lokanga improvement work kha thok turin khulai leimin KMMTP road a khu ti khwanin leivung a khul om teu khu tho in la phal clear in la phal ri lo ti na me sarkar tagin engma thulong le in pha anang chi te an la don lo wangin improvement work le khol mang in ram chunga nei vung to le ta te ko kia kan na phal lo alo mom no to ke ani chuanin land owner association a hian tuna lungoi lo zinga hin miang sang enrollment ti a member angzo members tam khop meya Longklai District Land Owner Association ani angin Longklai District po pania amaro chutuna KMTTP rota compensation la lo te hi chu mi za som thum le pariat kan ni hi chung chan hen soi bel tai na zau do hek kan soi ta sarkarin hemiram chung chang a hian pass dik lo te ti te thu thang lem vel te atam thina wangin joint verification te po reung zat ania SCB hial te lo tir lut ten chuan SCB in amuna te kal chirin pass te verify te ka mi za sum thum pariat te hi genuine land pass owner ani ti in amuchuak chu Guwahati High Court poin pompuin mi za sum thum pariat te hi sarkarin rang takin jang na domna peturin order kumsang hile som hi pani khan ati chuak ko order chu atang hian compensation kan hmulo hi kum khat aliam le to ani chu ani tak chu ani chuanin tunaka zona tur che hi soi hi atam riau me Longklai district a hianin chhanarem ani chuan min chan sakanga chhanarem lo ni ro kha chuanin kha chu nang ma thu ni ta se hei ram pakhata ming
pani pathum min thua ramin nei kop pasin ang kha atam riu me hi thubel chian dol ani ngen ni lo ti kha nang mai chiang de fek fokin min han soi sak ta chai khong ina rem chuan lai hi tang kam ti ti hen chu ke ni pon kan set kam diu me ama roi chu fil dik lo ani adik che tuna KMTTP ro ta hian a hectar zong hian kan soi thina ela hi an man thian lowa ama hectar zong an soi tho ta ela tuna ram buai kan ti tak mai 181.51 hectare he degraded zoomland area siam ani hemi chunga hian mi za som thum le pariat te hian ram an nei chung ho ram zau zong chu hectare som kwa le pa hi 0.47 chawni chuan ram chunga chu aza ve ron lai chu lo om chin ani chu tian ni chuan thilan chiang en le chu ram pakhata pas pa hi om ti kha chu thubel chen to lo hu ani KMTTP ro ta hian compensation kan claim lo na hi ram ruak hi om duai mai ni chu atirang chiang tu en kan thre helai hi chu tu tel mo KMTTP ro ta hian Mizoram ai zau compensation an claim ti te hi chu thubel chen lo thubel chen to lo dik takani za somthum pare te hi tuna hian kan ram dik takin te ma sela achuang hi seita gang khan hectare som kwa ti chuang he ram chuang lo man ani dak chu ne kha clear tu te point kan lo khriat puinga tuna asoi manga khanin tlang kam ti tia tanga kan lo khriat dan kha chuanin ramin nei thua pasin trom pasin angin nei ang kha tam lu tuk tiang chi kha ei voinia kan hroi tu lama tangin asoi fiana kan ngai thla theya kha thu dik tak asoi tura ngai tai la tlang kam ti kan lo hriat thina kha thu bel chian do lo ani ti kha voinia hian kan ron proof ani ti chuanin zona ka in zot nga zelanga sarkar lam tang hianin o kan ron nei to me mi in lung oi lo nain lan tir nu hian kan di si pian chuan min ko ta chuan lai ram tung chang te kan har satna tung chang te soi ho kum song le pali lai mai hetianga thil lo om to ni wangin document hi kan nei tha em mai chu wang chuan kan di si poi tuna kan lungoi lo na hi ham top nei tur chuan ngen na te chu ader ang chuan an siam asela na taka sarkar tanga top turang ngen chu kan dong lo ti rol chuan kan sarkar Mizoram sarkar poi ma chu lak sak ran ang chuan kan sia amar chu lekha hi kan dong lo ani Mizoram tang hian in ram boy chung chang hi ti tel ani rona lo to ru le tiang chi te hi ngen na kan la dong hi lo ti som thum don hei tun thakhat kan mangral don ta helai hian Mizoram sarkar tangin mala kan ang chi te po kan an dong lo hi alung chia tha kan te in poi kan ti so thang mi pui te po in le bara har sabna tong se em lai te po hi poi kan ti em amaro chu aching fel thei chu na chuan Mizoram sarkar ani to central sarkar in tuna kan boina ram 181.51 hian demarcation dia kat tel pai takin private ram hin za che ni abak zong hi forest ram ni tin lo siam ula chu chen apel nei an ti tu ye chu tun theng hian an la siam theilo in kan sia chu lai chu Mizoram sarkar kut liu ani to forest department mo PWD mo ang chi te hian helai hian chuan ti em kha an nei to lo Mizoram sarkar kut liu ani to ani tak chu deng var thak ani chuan improvement work tho in phal lo atangin motor hi engza chinga tang khang to in hriat thei china avoid ni thlengin kan lung oi lo na kan len te kha focus ni khat atangin ani khamia khan khwa a tha in ro te su lo motor an service thei daka mar chu an hi na tangin ro an su deu kha lei to le tiang khom ta mi pathum rel chuan min lo phone an thiat lo wang ani tin kan hu chu asak tir chuan ani thum ni khan election motor tang khang le
พอจูเรียนรู้นะบางเล็กส่วนที่เต็มบางหินกันสวดที่เรียกตาเฮ็ดยังไงโดนชวนมีเฮียนี่ไลน์มีกันตั้มมีเลสันนี่เราดิสิลังตั้งทุกคนนั้นเราก็เทียอันตั้งที่กันเราบางหินแบนเนอร์เตกันตาระฟุตบอลคุมกัวเรียกว่าอามาเราจูมินสุดเชียดสักจูงจะปอจูมอเตอร์ข้าอันตันลุยลมตั้งข้างที่อันอมลมอามาเราจูอาซาเชียกันเถอะวะจุลัยจูอันนี้พอยน์เดี๋ยวมันนี่เห็นแล้วว่าโมโลเช่นให้จุดยังขัดยังจนที่อมเลี้ยมหรือวะอาซาเชียที่มอเตอร์ตั้งให้กันเถอะวะเนี่ยอันนี้จุงคุไลไฮเวย์ควรดิวตี้อินเซียมไฮเวย์ควรดิวตี้ออกอินเซียมทีนะอามาเราจูคงให้มี71ทั้งลูกอาเฮียนผู้สมัยรำเล็กปากตาเฮียนNHIDCL นาเลวอนตอันเตเลียมเกมที่ตีเตียจุดขาคู่ยันตักไม่ออกมาคุยคู่อันการลังเทแล้ววะคุยคู่กันสารเวียกันจวนสินตุนดินหน้าส่วนมอเตอร์ที่อันตันเทตัวเราเนี่ยอันนี้ตักจ้ะอันนี้จวนยันโซน่าตบเบอร์นาตานสรการลำจังอินทิลนอร์ฮีหลอดหินน่าลงหัวเราตาเราเองเตียงเจียงเงี้ยมาลากอินตุ่มแลนด์ออเนอร์associationเฮียตุนดินมุนที่จวนทุลมลำเฮียกันไปเสียเร่งไหมเว้นลำปังเตปอินไอโซลำกันเสียมหัวอินอันนี้จงจ้างเฮียมีที่มันเลยที่กันเสียกันล้มขบสุดที่ไล่จวนกันสวยเหลือสวยนู่ชักขัดโดนอันนี้ตัวทุลมกันละดงโลหิจูอาชมกันที่อินลุงเชียบฉากกันที่ที่เตียงง่ะเลขาเฟลไฟตักเซ็นทรัลเลยให้ลายตั้งกว่าเสียมทัดเป็กโตอันนี้โตนัวทุโลมกันดงโลนี่ชวนมิโซรัมสรการเบรกีอโมกุเลยอโมกุตัวกันง่ายจักตัวไอ้นั่นโซกากันกัลไม่เตปอัตุอารินอมาดิอันนี้ตักชัวโซนั่นเต้ถ้าเดี๋ยวมีฉันสักวันจุงอ่ะลองทุกันเสียกันล้มเฮต้าเฮียนิน Land Owners Association เต้น banner อันตาระกันเชียร์ไงให้ออฟฟิศสกายเราตัวร่างเงินนะ KMMTP Road National Highway 50 through AR รำในตู้เต้ ACB อินาอัศวิเชียนหัว Guwahati High Court Aizawl Bench Point Genew Land Pass ในยติมีจะสมทุนเปรียดเต้ compensation เปตูระ order รัชัวต่อ Mizoram Environment Forest and Climate Change Department in กันรำมินจุปุยฟังตุนเข่งกันจันฟู compensation กันละดงเหลาฮีอลุงเชียดทักกันติตักเซตกันจันฟูดิกตักกันหูไทยนาน Mizoram Environment Forest and Climate Change Department เฮียนมีจะสมทุนเปรียดเต้หมดclearance มินเสียมสักมาจู Deputy Conservator of Forest ชิมตุยปุย Wildlife Division ลงทาย staff เต้นกันหาสัตนะนิเชียดเทียมปุย Office ไกลเหล่าตูริงกันเงี้ยนะเจ้า by ลงทาย District Land Owners Association ที่เฮียนินลงทาย Land Owners Association เต้น banner Forest Office ก็ได้ที่เฮียนินอันตารันนี่อันทุเสียอันโดนเชียร์ชัวกันเนี่ยที่เฮียนี่voin hiนี่สมนี่แหละปกัวอันนี้ที่ออฟฟิศกัลเทลตัวรินันดังแม่กันนี่ KMTTP Road Compensation มีจะสมทุนเปรียดเตอินะกันลำหูโลจุงจ้างเฮียนสรการินทุยตะกินมาอัลตัวจุดที่รัวจวน Ministry of Road Transport and Highway Government of India อัตรินเลขามิโซรัมสรการินจุลัยนิสมนิสร้างนิสมนิปทุมคานเฮตียงเฮียนเจียกินอัทนาเฮเลขาเฮียนมีจาสมทุมเปรียดเตอินะกันดิกนั่นแหละจันวูกันดิกเจียตาลันนะอันนี้วางินการเชียร์ชวกอันเงี้ Dear Sri Zoram Thanga, I am writing in reference to DO letter No 62A/2022
PT2/193 dated 18 May 2023 regarding the long pending issue of payment of 181.51 hectare of degraded Jum land acquired under the Kaladan Multimodal Transit and Transport Project for the construction of two-lane highway from National Highway 54 near Long Klai to the Indo-Myanmar border in the state of Mizoram. I have the matter examined and would like to inform you that my ministry has been continuously taking necessary action to resolve this issue with the stakeholder, namely the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the State Government of Mizoram with regard to the ownership of 181.51 hectare of land. It has come to my attention that the Honorable National Green Tribunal in its 20th 2023 has constructed the state government to re-estimate and submit a proposal to the regional office of the Mort in Guwahati. In light of order of the Aizawl Bench of the Honorable High Court, Guwahati, the NGT has also directed that the state government of Mizoram should engage in discussion with Mort and MOEF and CC to resolve the matter, preferably within 2 months' time. Recently, a meeting was held on 23rd June 2023 involving the Secretary of MOEF and CC, Government of India, my Secretary, the Chief Secretary of Mizoram, and the Principal Secretary of Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Mizoram, to address this issue. During the meeting, my ministry maintained the stand that a place of land cannot simultaneously be classified as forest and private land. The Secretary of MOEF and CC requested the state government to provide a record that can help ascertain the ownership of the land. In the light of the above, I kindly request your government to clearly demarcate the forest and revenue land separately on the 181.51 hectare land acquired for the project. This will enable my ministry to pay the respective department the determined amount as authorized by their competent authority. I urge you to direct the state government to make a prompt decision on this matter so that we can resolve this long pending issue once and for all. Katiang Khan, Ministry of Road and Transport and Highway atagin lekha. Hian Mizoram Sarkarin adong to chungpo hian tuntheng hian thu fel fai takin minlangai tu saklo hi apoi kan ti wangin arang theng perin kan buain te hi min chin fel sakturin kan Mizoram Sarkar kan ngen tak meu ni kan lo mu tu ka